Hey hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chair tu lerem sangralte Health Minister Dr. Althang Lian Hovin vo in khan Dr. Walten COVID-19 shivate en koldan and clear ho High Court a high powered committee chuan COVID-19 shipui leng in anwai jail tang lai chhuatir lai lok te chu COVID-19 test vek an ni a negative te chau chhuatir an ni ati Prime Minister Narendra Modi an ramchung state zongzong COVID-19 vaccine at hlona pek chu ani ang ati Pakistan a kwalzin purel pani insut wangin mi somthum vel an thi COVID-19 din mun thira vo ina Health Minister Dr. Althang Lian Hova Dr. Rualtukhom chuan COVID veida shanna mun le mani in chunga in enkol shikai zinga Aizawl ZMC phorte chu an din mun alo niam viau to thina wangin oxygen level ngun tak enthin ni se anti ZMC Doctor ta chuan home isolation 3C le 4C atangandam lo na zwal deu ZMC phorthlen te chu an din mun alo thalo man viau zelti soin abik takin home isolation home quarantine 3C le 4C om te chu pulse oximeter manga azeng thei ang bera an oxygen level check thin tura an du thuan soya oxygen level 94% noilamani chuan rang taka doctor tan hena in report ngal thin tura an du thuan soi Home isolation, home quarantine, 3C le 4C omte, Dr. Tan Tun aya uluk zok le mumal zoka, vildan kong ruaman atul thuan soya. COVID-19 shikai ti chuap chu dam lo dang aya achia na sathina wangin, ventilator na zongin apui theilowa, sarkarin ventilator thatchi somni panga acha thleng chu loma manti thuan soya. Tuna an nei sa nen ventilator chungchanga chuan, tun din hmuna thlaphan thla ri lawa an ngai thuan soi. Meeting a hian thleng tho thumna third wave lo thleng tura no pangin an tuarna don nia soya omawangin tuna hian ZMC a neonatal intensive care unit romhan mekani thuan soya Nikua nurse duty tur ta chu Aizawl civil hospital a training pek ni se antia ZMC ICU duty tur hian nurse na zongtan ti thei ani lawa wangin ICU experience nei nurse mamo belna anasat thuan soya sarkarin thei top cho in malak mek thule private hospital nei tu te chuan sarkarin amamo ani phot chuan an hnuai thok te po an tho chwa tir thei thuan soyani Voina Health Minister Hova Dr. Rualtukhom hian COVID-19 shikai enkol dam to nuwa har sanatok te enkol zuina to romhan ni se anti meeting chuan COVID-19 negative to unnegative nuwa nanadangina tlak buak anom nual to thu tal ni a heng mi ta zinga hian an taksa peng then khat alo chian manawanga thi report tam taka oma hei wang hian Mizorama po chen hriat ani lo wangin post COVID care tan hian namdoin zongzong anin romman atul ti talan ni a ZMC COVID-19 shikai enkol dam to nanadanga wanga inen kol ngai le oxygen lamamo te enkol tur mun po romman mekani thu talanani High Court lama COVID-19 kai nuya high powered committee chuan COVID-19 shapui leng in anwai jail tang lai zinga chhuatir lai lo kanom ti soin hengmi te COVID-19 test vek an ni a negative te chau chhuatir an ni ati Justice Michael Zothan Khoma chairman na hnuaya Mizoram Tana high powered committee din chuan jail tang te chu shapui laka an him theinan ro man sang sang asiama thutlung na an siamangin jail tang lai then khat chu bela chhuatir lai lo kan ni Bela chuak te hi an thuboy a fihlim ta ti na ero anilawa thuboy la nei rengin an mani in le lo tangin kodin akawa pianga in lan turan ni a an chung thola rel chhun zom tur an ni ba ka heng ho te hi poi khoina te naw deu awanga thuboy siam sak te chau an ni a an thuboy a kodin thiam lo achan tir ni chuan athara jelalut le mai turan ni poi khoina lian tham tual tha pong swal in runa le mechano pang te chunga hur herna lam hoi pui khoina bokso dan mangaman te ro chu bela chhuatir an nivelova hei ba ka hian rui hlo tam tham man sakawanga thuboy nei te po bela chhuatir zinga hian an tel lawani Supreme Court to pek bo zuin jail sang sanga mitang te COVID-19 shipui na lu chil lo nan alu thar tur te po fel taka quarantine masak phot ania test an paltlang nuwa jail ward an lu chau thina heti lai hian HPC ro rel na awanga chhuatir lai lok te le jail tang lai te an tan hun tur mangzo chhuwa mai thei te po sezol chhuwa mai lovin COVID-19 test negative te chau chhuatir ania hei mi pui wan tlang him na atan ti ani Tut naya Central Jail Aizawl COVID-19 positive engamazat mu chhuani ma se anni ho hi jail complex chunga
3C siam thara da vek an ni a atol dana ziraman thei turin 3C dangpo siam bel mek ani Mizoram hun sang zirlai ten an man tangkai tur video clip tutorial 182 zu voin khan Mizoram Secondary School Teachers Association Mr. Vice President Puzoram Moyen Education Minister Pulal Chandamaral te hne na ahlan heng video clip te hi Paul kwa mathematics zirlai ani a apoi mo lai la chuakin nikum school kal theilo chung khan zirtir tu tenan siamani School Education Minister chuan Mr. in hatianga school kal theilo laya zirlai ta zir theina tur video clip an siam tu lomamati thu sohin somle pai tam tak senga an thathem ngai na le in pek na te awangin lomamati thu le zirlai ten lok taka an lo man the nge be sei thu soi COVID-19 daw na konga manrapoy mo PPE in dailo na pusruk saktura Health Minister Dr. Althang Lianan Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan ne nangin na alo thelu to angin vo in khan PPE sangsari zanga le manrapoy mo N95 mask sing ni kutkor sing ni le tarmit sing ni alo theng PPE vai in sing ni lo thleng tur ni a tun tama lo thleng ang sangsari zanga bak adang lo da thleng tur te hun rei lo te a alo thlen bele thoi do ni in sorka tu chwa chuan a soi heng PPE le manra poi mo dang te Central Medical Stores zemabok thok tu ten an lo dong song ani Voin Khan Life Insurance Company LIC branch manager Puke Kame chuan PPE set za Health and Family Welfare Department ne na ahlan boka World Health Organization India tangin Dr. Lalhim Puin respiratory mask sanga ahlan bok heng thilpek te Health and Family Welfare Department ayo in Principal Director Dr. F. Lalian Hliran adongani Mizoram Chung District Pakwa Vokpul Shilena Muna African Swine Fever wangin boin khan vokza som pakhat athile a heti hian Mizoram Chunga Vokpul Shri wanga thi vok zanga somthum pali an tling to voin ve khan ASF Venerin hel voksom pali athiboka heti hian African Swine Fever Venerin hel vok thi zongjong chu jahni pathum an tling to ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Prime Minister Narendra Modi an Ramchung State zongjong COVID-19 vaccine athona pek chu aniang ati voi tlayaram mi puiten ne na thucha asoya Prime Minister chuan vaccine sarkarin alei kho manga chu state ne na athonin sem chu aniang ati a shridan na hi sarkarin athonin mi puin ne na pechuak du ma se manchoi la du te chuan private damdoi ina an thei thawani ati Shipui leng chu khwale tui tu mainantor sarkari na phallo ti soin june somni pakhata chang chuan sarkar lai pui tumin kumsom paria chung lamte chu shridan na pe kim vekan ni ang ati a vaccine siam chwa zat po tu na changan rei lo te a apung chaudon ti soin private damdoi in te chuan vaccine siam tu company ti atangin an lei thayang ati Modi chuan meratheita den mun choi kana tur scheme Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana chu Diwali thleng po se ni thu po soin Shipui landline sarkar chuan meratheita den mun tur angai to arengani ati a November thla thleng hian mi vaibel chasomria chuang te na thlatin athlonin bu fai pe kan ni ang atibok Corona curfew thadul chaumek chu COVID-19 shileng atop ta ti na ani lo thu po soin COVID in kai shwaina dan thataka zom chun zom zel turin rami puite chu acha bokani Pakistan ramchung thimlama to kina khwazin phurrel pani insutna mi somthum ai claim lo anthi Pakistan Railways to puang tu soidanin cheswal nei Sindh province Godki district ani a rail pakhat zok Millet Express in akongzo swala apin dan then khat le lamkong atla chuak chu rail dang Sir Said Express in Aron Su ani Chanchin ti top na tlang pui Health Minister Dr. Althang Liana Hovin vo in khan Dr. Walten COVID-19 shivete en koldan and clear how High Court High Powered Committee chuan COVID-19 shipui lengin anwai jail tang lai chhuatir lai lok te chu COVID-19 test vek an ni a negative te chau chhuatir an ni ati Prime Minister Narendra Modi an Ramchung State zongjong COVID-19 vaccine athlona pek chu aniang ati Pakistan akwalzin phurel pani insut wangin mi somthum vel an thi chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani